دوستان عزیز صبح خیر. سیاوش امروز بیرون پرومده. کمتر این دقیقه گفتم که بیرون بروز کمین که شین بازی کرده. من باشم اینجا میخوام ترزوی بالکوم یک باشم. میخوام آب کتی. من این مالی ما جان کردم که تو که همه ایگروشکوش جان کردن برای که بازی کرده شده. من کوچه برو میگود. گفتم که همه ایگروشکوش خوش رو پریاد کرده میمونی چخلی که بودن با کوچه میبروی. بالای این کمود همش نمون خوش رو هک درنی کانتینی روشتمون جوشتمون بعد بالای نه هم مرخ مسور کرده. هرم خیلی خانه میدیدین که دوستانی عزیز همش تیتوپید و ترزوی خانه درونش شتگی بودم و چند خبت که میخواستم همین بالکومش شدم. خیلی همین روز هزی خیلی ابد خوروک هسته برای همین خاطر میگم یک کنی حرکت کنم که میتونم ششت ترزوی برای که علاقه این طرف سایه شدگی هسته یا برای پولوش میشم تازه میکنم کمتر влажný уборка میکنم موزی چنگوی تازه کدم موزی بالکون مقدم میبرویم خیلی قدم لباس افتاب کنی ترزه شک شده میمونیم که تو که بگاهی روز سالقین شود هوا هم خیلی بوی اوقات روانی نامده است که نمیشه. انا میخوام دوستانی عزیز از بعد 11 شده بعد من حرکت کردستم. دوستانی عزیز چخلی که میبینین من ترزه های غیرت کرده گویم خسته ششتم همه شد تازه شدن مالش کخنی روی نازیمتیم یالا قص کردستن خیلی بالکون روشن شد پولوش شدم پدکولنیکوی خیلی ششتم تازه کردم گویم یالا قص کردستم من خیریت دیلم کم در آرام شد فقط که کخنی موندگه ایوای کلونش گویم قینش کخنی موندگی هسته از لباسه میگیرم میمونم عبید شدگه اوژه کده عبید دانر کنه برای اون که من دیر سر کردم ساعت 11 بود یک نیم ساعت من فقط ترزه شدم معنیش اوژه کده فیلینگ کردستن جالوزه گذارونم رفتیم نقص خیلی نکی بهم خیلی مونده شدگیم که بهد من این خانه دا آروم کشیدم اونجا دست نیلوفر عبید کردسته منم عبید کرده شدم گویم سیاوش کنتینر موندگی سیاوش خوبش برده باشد. سیاوش خوبش برده نیلوفر تست جمع کنی. دوستانی عزیز ما نیمه شب ده وای اومدیم مهمانی اومدیم اینجا چخل روشنوی شروع این طرف تاریک کدکا کتی همه کسا اومدیم این بگاهی روز ده هوا خیلی دم شمالکی سالکنکی خوشرو نیسته رفته استیم یکی وای یک بار مهمانی آمدن شده ما نمیدونستیم که مهمانی میریم برای همین خاطر خیلی تیز خسته آمدیم همه خیلی رویم بینیم کنی خیلی چی گپ. دوستان عزیز امروز علاقه 20 دویم روزی ویدیو رفته تگویم دینا ویدیو کمی کوتاه بود برای همین خاطر من مونتاژ نکردم شه گفتم خیلی امروزشم سیومکا کنیم با یک بار دو روزه ولاگمون گفتم و همینجا میخوام من همیز کاورودکه شما نشون دادن. دوستان عزیز بینن چخل من همین 2 ساعت سامان گرفتگی بودم که عموما من دا معقول نشده و качествош биад безе бинен ман чанд бор корча кати вугуем амин сима кати тарошидаги ҳастам шаки чтобы мана пиштша бинен чахал безе пиштаги ҳаста анами хели шидаги ҳаста гуем краскаш хестаги ҳаста бинен оҳанош алқаи маълум ҳаста ман чуқаси беҳад душвор ҳаста тоза карданаш ман 1001 кати қум кати ҳама средстваҳо кати пушташда молидаш шагидаги ҳастам лекин ҳамин беҳад материалаш безеб ки
як бор агар ки масалан пушташ сиёҳ шавад дигар ягон чикати тоза карда намешавад умуман вообще барои ҳамин ман маҷбур шуда бинен корчакати тарошида мешавад баъди хеле ваёш даже ҳатто ҳамон краскаҳои ваяш хестану некем ҳамон ваёш тоза вообще шудагӣ нестанд барои ҳамин мегӯм якта наваша гируму ина партум ҳам бинен аллакай дарунашам хеле беҳад безеб шудагӣ аст ҳамон ваёш намоёнай ва нависен дӯстони азиз ки чӣ хеле сковородка нағз ҳастай ман мехоҳам ки ягон хел нағзаша гирм ки то ки ам хел краскаш нахезаду оҳанош намоён нашавад гӯем нағз бошад ин масалан намечаспонад ҳеҷ кор намекунаду лекин амин намудаш безеб шудагӣ аст барои ҳамин ман мехоҳам партомша наваша гирум ягон хел нағзтараша гӯем ки то ки амин краскаш нахезад ва вақте ки мешӯиша тоза шавад гӯ ягон средство чошимониша тоза шавад ин тоза намешавад ҳазор як средство кати ман мечошидамша пушташ сиёҳи пушташ умуман тоза намешуда анаме хеле дӯстони азиз ман оз ина ҳам қум кати шакидум неке нол мегӯй ки вообще шудагӣ нестиша анаме хеле имрӯз берун хеле шамол ки азиз бегоҳи рӯз шуда баъд ман видео кардана сар кардам барое ки имрӯзи дароз хонада будем кӯдако кати тамом ва инҷода ман каме бульон тайёр кардам барои кӯдако вай гӯшти морғ кати гӯем то ки барое ки маззашон нест барои ҳамин гуфтам авқоти сиюқ фақат об бошад тамом дига ҳеҷ чиша намехӯрам дадам шир овардиям шира пухтам ки рехтак ман хел шуда гӯе бинен қаймоқи болош чӣ хел хушрӯ ҳаста ғафси хушрӯ чоя мондам инҷода ва бо дору гирифтам барои сиёҳушу нилуфар барое ки намешад уже хела силфаҳошон безеб шудастам вай чӣ мегӯянд анин спирту гулӯҳошон дар руғану ҳама чӣ кардастам неки ягон чӣ фоида накардастай бо барои биничаҳошон фурасилин тайёр карда мондам тез бинишон фурасилин кати шуштастам ози соат 7:30 мана ва берун имрӯзи дароз фақат ҳамхел шамол ҳамхел интернетда хондам ки ман шамоли безеб мебиёяд чангу хобку ҳамхели чӣ кати эҳтиёт шавен гуфта ва ҳамин рӯзи дароз берун вай буд шамол буд гуфтам хай сиёҳушо зиядам берун брорум камтар гардем то сатои 8:30 баъд рорум сарошона шӯюм пагоҳ садик ба садик гуселшон кунам гӯем нилуфара баъд уборка кардана сар кунам якбора мехоҳам якбор маориф равум сиёҳуша пурсим кани чӣ гап барое ки имрӯз аллакай бистум инҷа бинен дӯстони азиз ҳама ҳаминое мо 5 минут сиёҳуш кати берун биромадем нилуфар чӣ аҳвол карда ҳама игрушка пигрушка вай мана сиёҳуша нав ба зур ай кӯча дровардем берун торик ин нилуфар нарафта буд кӯча хулиганӣ кардак набиромад бинен даром хоба задай дар намози шом хел нилуфар хе обозӣ кунем баъд ро хӯрам имрӯз абети хоб рафтагӣ набуд я нилуфар барои ҳамин акоҳози хобуш гирифта берӯз ҳам хел шамол ки дӯстони азиз беҳад шамол ва дар шамол шишта натонистам ҳамка чашмом сӯхта кардан ҳамка чашмом дард кардан ки ба зур камтар шидам барои сиёҳу шуда бо ина тез диромадем ки вай сарпари кӯдакоя шӯяму баъд пагоҳ садик анами хел дӯстони азиз хай ужин кардагӣ ҳастанд ишкамошон серанд сарош намешум тез ба барвақти диромада хораванд то ки пагоҳ барвақт бохезанд соат аллакай 8:30 шуда анами хел дӯстони азиз биён ҳамин кати влоги дурӯзаи ба охир расонем хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед хайр